Kevine? Karame bof. Umba tuvugane sha. Peter. Azareba. Bari mu duke. Tumugo hariya nyine ntabwo twabura. Kuri wawe ari he? Ntabwo nzahana ariko. None se uyu musore ndi kubona kuri stati yawe mumenyanye gute kandi akanya ko mbona wajyana nk'umunyamu? Ntabwo muzi. Kandi wampostinze? Yawe usanga ari umuntu wagiye muri phone yanjye. Nabwiye mukuru wawe ko turuza kureba ukuntu tuba tuguhaye igice. Gusa ariko ntuzayire nk'abo muri minsi dore. Baby, nturaza kunywa icyayi? Nabisoje ariko. None izi mpuzu ndabona amashati asa neza urahitamo iyihe? Ntabwo k'umweru niko ndibwambara. Ajya muri si weekend uno munsi Yego. bagafite gahunda yo kujya ahantu. Ahubwo ni wambariye nyine nijyanye n'umunsi. Ambariye nyine. Sawa ntacyo sawa. Kajya kwitegura njye mu kazi sibyo kandi usigare turaza gusubira ndaje mu kandi turavugana naho na mukuru wawe Sana aribo ngize amahirwe ngiye gusubira ku ishuri nari maze niga ahubwo munzanira amafaranga nizende Gira shangende dore wacerewe mu kazi nakerewe ariko ndakunda natema ikindi abangezeho n'akamoto neza neza se meze neza se wa mu kadogo yarangiye ataje cyangwa aracyari mu nzira ujyambwiye ko agiye kwashika mu kanya okay none ko muri menga ntiwishimye oya nta kibazo ahubwo nuko aba ari stress z'akazi urabona amasaha aba yanagiye zirihangana kubera akazi nyine niko bigenda gira vuba rero udacererwa arakomeza kugorana noneho rero uriya murumuna wawe ntarebye asanga tugomba kumusubiza ku ishuri sheri wabukoze no kuba murabirakunda wabukoze ukuntu yari yararetse kwiga hano ho bashadiga neza ndabyizeye ntabwo uretse gatonya kwigira nabi wowe sheri no ko mbona utishimye kuri kurankanga waya so ntabwo wumva ikibazo kiri ndikuvuga nakere sinahora ndabiba ubona nakereje uregaho nicyo kibazo nawe kubitwara reka tugere vuba ndagufashe ugira unabwire murumuna wawe ampagarikira akamoto ku muhanda Twavuga by'abakire uwo mwana uvuye Rusizi noneho ariko bashobora kumpa agatubutse Useni kwakira ariko reka muhamagare wa mugore abagore b'abakire bo baranirya ubu baracyaryana aro nahageze ni wa muhungu muvugana
none ga uko mbona hari ibipangu byinshi ndamenya ari ikihe. Imbere yanjye ahantu hari igipangu gisa ririya barabura ni irihe? Ntago ndi kurimenya ariko turebana ubwo turebe ko Mpereza baga ngende. Baga? Ndayiguhe. Reba muri cya cyumba cy'abana ndumva. Icyumba cy'abana? Baga. Baga ndayi. Cyo yihorere. Baby ntiwayitwara. Oya, akiragenda ari kwihuta. Ego araza kudufasha. Tegereze ndaguherekeje sheti. Uko ni ngombwa. Nego. Cyane. Umugabo kumega yamenye gabasha. Umugabo ashobora kuba yamvumbuye. Ariko ntaco nagenda. Ndahabona. Reka nze ngende. Reka nihute. Mwiriwe. Ni sawa. Umuntu kino gipangu umuntu w'umudamu yari yamamagaye ngo nze afite akazi. Ugamake yari. Kunze wagira ngo rarwaye. Mvuye Rusizi niho iwacu aranyohereje nze gushaka amafaranga. Nahase ninjire. Oya, ugumye ngo gato. Nenda kubwiye haje. Umuntu w'umudamu niwe wampamagaye. Ni umuntu w'iwacu ngo baziranye yari yamundangiye. Bitande. Rase si Florence. Seri? Mubazi. Kanze muvugisha, tumuvugisha. Tuwe tugumye aha. Yewe. Tuwe tugumye aha. Boss nabo bariyemera. Shaka kuba ari mu bakire. Seri, uyu ni wa wundi nakubwira. Aje. Sawa rero ngaho. Sawa kadike. Nasha. Umeze gute? Meze neza. Waje? None umeze neza nyene bimeze gute? Amafaranga wumva wifuza ngahe? Ahubwo murampa ngahe. Nyine tuvugana ku kwezi. Mama yambwiye ngo bazaje bamemba 15. Mama wawe ingi Kigali bahemba 15. Ubu nigiye mu cyaro nakoreraga amafaranga 5,000 ariko muzaye mu memba 15. Okay, nta kibazo. Kubera ko ukiri mushasha ntarabona ukuntu ukora ndaba ndaguha 10 nta kibazo. 10? Ndaguha 10. Ongeraho 2. Bibiri? Urumva uri ready gukora akazi koze ndagakora. Nje narahingaga haragira nkajya kwahira ngateka. Ibyo bitandukanye n'ivyo mu rugo rero uje gukorana. Hano no kujya nkora. Hano nukoza ivyombo gukora. None nta nkamugira. Oya nta nkagira. Namenyereye ibintu byo kwahira. Sogokuru yamaye boss. Nta kibazo injira tuzoyagura. None urari boss. Uriya ni boss. Reka tugende. Wabonye hano ni mu gikoni. Sister umeze neza? Yego, ubu ni murumuna wanjye. Hanyuma ikindi naco. Aha naho umugereza ivyombo. Wabibonye? Aha naho umugereza ivyombo. Niho nzamba mfashije imbaga. Iyi baga sahi bikwa. Zanyishira. Iyi baga ishirano ndakwereka hano ndayikubikira. Byo mu rugo kwa irazaga kuburira. Oya, ibyo mu rugo rero bitandukanye na hano. Kutari kuvuga Ikinyarwanda. Oya, si ngombwa urumva. Ivyombo navyo uzozira bibika hano. Heraba. Abanzu urabana. Uzozira bika ivyombo hano. Ego, wamaze kubyoza.
wanabihanaguye byameneka mabuja oya ragura kingura ugashyiramo ibyombo amasahani ibikombe ugashyira haruguru ariko muri abakire urumva aka ni agaki iyi ni robine uri kuroza ibyombo bigufashe reka ndakwereka ingene bayikingura urabibona uroza ibyombo hano uhejeje ugashyira hano nuko byoza nkabisubiza hano hanyuma usoje heraba usoje ugahita ubihanagura ukabishyira hano hejuru ibi ni nzogenda ndabikwereka uyu ni umukozi wa hano nzanye mvuye Rusizi mvuye Rusizi ntabwo n'imodoka ya saa 10 z'ijoro ego nta kibazo urumva uyu niwe mubona hano nzajya nkeka yuko nta mashyiga mufite ngiyi gaze mu gufungura uzajya ufata kano kantu ufungure urasa umwami ushira ubu cyane mubibonye ndaza kubikwereka ku mugoroba ntihagera kuteka ndabikwereka sinabwo cyaba rwika oyaha tumenyereye gucana ku ibishara tumenyereye gucana ku bishara nta kibazo uzajya kubimenyera amazi yakomeje kumeneka yafunze muzanyigishe kuyafunga neza nanjye nyafunga wamubonye rero umukozi zane nzajya kurara nta kazi ko hanze mufite ndakwereka mu gikari nta kazi ko hanze mufite ni hano indani mu gipangu ni hano yego ndakwereka anexe yawe ndakwereka inzu ugomba kubamo uruzane anex uzobimenya ibyo se ntiwacu ubimenya aka kanya kandi abona sabakuru yarapfuye none iri papa ararima ariko wambaye neza nk'umuntu nyine iyi myenda niyo najyanaga gusenga mama yaramwibye nyicunga neza sida ntazanze nk'uwashobora n'akazi njyewe ndashoboye akazi buriya narakamaga inka yose nkakama nkuzuza intuze ibicuba byose inka yose wakama inka narayikamaga hano nta nka dufise rero none ubwo ntabwo uzoza ibyombo unakorope byose mpaka birangira mama ibintu byo gukama nta nka dufise gukama ariko nzajya gutashya akazi twavuganye naka ariko ushobora kubugorana oya nuko mama yarambwiye ngo ibintu by'i Kigali baba bigoye oya ibi ndakweretse n'ibyo uzokora byonyine yego uri muri murumuna wawe ukoga azajya apfasha azamuzanya ariko uyu ariga ashobora kuvyuka agasanga bateguye icyayi akanya akajya ku ishuri bibaye ngombwa akeneye gutegura icyayi nyine gutegura icyayi ni gute gutegura icyayi nujye gukora udashoboye akazi nyine bambwiye ngo bandangiye akazi ntabwo bambwiye icyo nzajya nkora nari nzi ko ari ukwahira kuragira nta kibazo tuzofashanya nta kibazo tuzokwereka ukuntu bigenda aha mukore none mbe njyane igikapu ni ibikapu zana ndakwereka aho nje kubikira harimo iki zana kwanza ndaza harimo iki muri icyo gikapu turaba harimo utuntu twanjye harimo utwenda n'utwenda harimo utwenda gusa kamwereke n'ahantu byo kubibika nyereka ngwino tugende ndanananiwe sheri nawe ukunda kandi cyane rwose ntabyo nk'umuntu wamenye swako we ntabwo ushaka kurekura reba nk'ubu kuntu umusatsi wanjye ntiwawukoresha sinavuga amafaranga uyame ushaka nka 70 yo gukoresha mu mutwe ivyo ndavyumva sheri ariko utarakunda umunyeshure oya yego ntabyo umunyeshure ushaka nka 70 yo gukoresha mu mutwe
reka basi ngushakira 20. oya 20 ntabwo nayemera. 20 oya sheri. ndashaka 70. Emera umutima wanjye uragukunda kurusha amafaranga yumva isanzwe azoboneka. ntabwo nayemera. ntabwo nayemera. Sheri oya. Reka nigende ndende. Basi 30 basi ndashira. ntabwo nayemera ndashaka 70 yo gukoresha mu mutwe nta kintu yamarira. Ako sheri cyari. Ariko cyo wamenya coco. Ndagukunda cyane kandi. Ibyo amafaranga bireke ariko urukundo rwo ruta. Urabunda kandi udashaka kunyitaho. Allô? Oui, chérie. Umeze neza? Chérie, umva yagiye umugabo wanje. Kandi ndashaka kuza tukabonana aka kanya. Yego aka kanya kandi ntutinda. Ndagushaka chérie. Ndagukumbuye cyane. Umva nyine imitima iba yakoranye. Ntubizi ko ndagukunda cyane. Yagiye nyine ngwino ahubwo atanatwicira gahunda. Sheri ihute sheri wanje. Niwihute mukunzi. Yego karibu. Mwana umva yego kumana ko wihuse. Narindi hafi. Ariko ushobora kuba utari kure. Narindi hafi hano. None umeze gute sheri? Abantu baba banananiwe reka. Yego nanjye ndagukumbuye. Meze neza. Ni njyewe humura biki. Ndakubona niwe. Hanyuma impamvu ndaguhamagaye nyine urabona yagiye kandi nashaka nyine ngo tuganire nawe ndagukumbuye cyane.